Ngari ino iri na uhoti wa gukua rita 450 cia mai na ni irigirirwo guteithiriria riria mitino ya mwaki yoneka. Ngari ino ina generator kana teguo generator ino ya ba generator nguthi kugura generator njega umuthe ni milioni yo power so ibo ya gutema miti kana teguo twerwa na twerwa ina foam angacita kwa foam 500 nacio nigetha ria mwaki uraburu wona wekirwa nyamwe ya foam mwaki goko ukibora. Hau kabere kaunti ino irahuthagira ngari cia kuhoria mwaki kuma kaunti ya Embu, undu uria uratumaga thirikari ya kaunti yorotwo na amemba amwe a bunge ya kaunti makauga ati mbeca iria ciabangirwo kugura ngari iyo ni ciahuthirirwo uru. Tondu tuturaga siasa kudaka mwaki kabia gavana twamuvere mbeca akiga kugura ngari ndiramerire muthenyongi ngari ino ti karagita wingire bara Nairobi gikomba uke na karagita kangi. Ninge aruti a wira a ruhonge rwa maria maturigiceirie thiini wa kaunti iyo ni maheirwo indo cia kumateithiriria kuruta wira. Gladys Kigo, Inooro TV.